yingisa mangwa ipfumala timhondzo hi ku rhumisa. Muyingiseri Tokoto Studios yi ku tisela nkateko wo endla vunavetisi eka Facebook page na le ka YouTube channel ya vona. Vuxokoxoko hi xitalo bela riqingho eka nambara 083 958 9310 kumbe u rhumela marungulo ya wena eka email address ya ntokotostudios@gmail.com. N'wana mani vutlhari bya mhangela hi ku buta. Muito obrigado, meus irmãos, muito apertão, como é que é 92.10, microfone, cheios de serviço, roteiro, tudo aí, eu fico de pão, bufa, africano, criativo, espírito, sucala, cam, tabula. Mingochiwani wa mina, luwadi mshoko wa mina. Vuyimbeleri lebyi swekiwaka entokoto bya kumeka na le ka ti-online store, YouTube, iTunes na Spotify. Hi famba na minkarhi. Asona kawasati wa muno, asona kalabanga tekiwa, asona kawasati wa muno, asona kalabanga tekiwa, asona kawasati wa muno, asona kalabanga tekiwa. Shabanga na bashinula kawasati wa muno, ai, asona kalabanga tekiwa. Shabanga na baba faru kawasati wa muno, never, asona kalabanga tekiwa. Taba ambanyisa njane na baba ni moshaku, aye. Nikombela mi batoni baba basasi baba no bafuetu ba. Kasi mobula ili mingo shabana timinete, aye. Metaza miringa ga ikutama mkami ponela na manane. Cha WhatsApp ashona kawasati wa muno, Facebook no. Cha kuchata ashona kawasati wa muno, video call wo. Mibona na hili kushikanza isha mina ntena. Mikwamba na hili kutinyonga itamina nteno. Wangwana mibacha vipela basasi babano aminyu mino kipuma. Kutivita na shitiri kawansati wa umwanyani. Mekungwi na matovela kawansati wa mina shesho. Muti yetu la tula malume mangulwe wa ikoma. Muti yetu la tula malume maibona mangulwe wa ikoma. Ungana ati fika labanga tekiwo ai. Asona kalabanga lobola, shumanyani asona kawanuna wa muno. Asona kalabanga lobola, shabanga na bashisate kawanuna wa muno. Bamanyani bominabo kawanuna wa muno, haye. Bakununa wa mino, anganya kazi no tupeka. Haba munu bakuishi mundani na mbiti. Bangwana baba chavi pela baba nuna baba no hai. Ambamba miwo mirwa nuna endaini. Akumina ninga honi ati puta tela mina. Laba kalebe papasa ni magata na tekani. Baba sata mitembizi amifiti kutamana baba nuna
swigangu swa yenu mabula ku ra va endla yini mi tiva na vubari bya mino mabula ku ri ni tsandzi yini a swona ka n'wi mi nga tekiwa chomi ya xinuna a yi laveki vukatini na tibibiti chilumani minazali o Desmond Jogoni ni vachava varopana semirabana tichari pela sweswo ikuchila nisendela na tinuti na wansati wa munhu haye semifone na vusiko kawanuna wa munhu semisenda na tilavu awusehlangana nanzingo lowu nga ku ringaniki makwerhu. Avuxeni, loyi i Elias Chauke, muyimbeleri wa vunanga bya gospel, laha u langute chanele ya G1 Soli Makamu, n'wamafenya wa ndhuma wa hina loyi n'wi rhandzaka swinene. Hlayisekani hinkwenu. Hi le ka G1 Soli Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla hi mi tisela ku swona emadyondzweni ya siku ra namuntlha ku ri episode 2 ya ku ni yisa mahlweni na ku hlamula swivutiso swa n'wina ni ta vuya kahle na mintlhontlho leyi hi hlanganaka na yona tanihi ti-celebrity ta n'wina, vanhu lava nga na ndhuma, vanhu lava mi va tivaka hi leswinene. Ya mahlweni na ku ni hlamula swivutiso leswi mi nga ni vutisa swona hi Sunday aka status lexi a ni xi postini ni ku mi ni vutisa swivutiso. Okay, J Samson, hey Juan, rinsimu leri ra xidumbu xa mukhegulu swi humelerile kumbe ko va nghoma mi nga lo yi hleketa? I nghoma ni nga lo yi hleketa hi J Samson, a swi humelelangi. Xo sungula a ni tirhi moxari na ndzi tshama ni xitwa helo xitori lexa swi fana na lexa xa strike xa Magwala. Vana va ku he swi humelelini, van'wana va tlhela va ku voha va ri kona loko kha swi humelela va kha va makelese leswiwani xo ku se vo karhala ku hemba va vula ku a va ri kona. Kombi events wa ka Ndove, wa n'wina ti-celebrity ta tinqambi loko mi holovisane na munhu mi ya n'wi gega a tinghomeni xoko xivutiso lexi a xi nga tika mina a xi ta ngopfu ka vanhu lava va tikumaka va kha va gega vanhu a tinghomeni. So no tshemba ku tinqambi mi kona n'wi mi gegaku van'wana tinghomeni, mi nga ta mi ta xi hlamula kwala ka ti-comments. U le ku vutiseni Kombi events wa ka Ndove laha u lava ku tiva ku swi nga va kha swi vangiwa yini. Ripfumelo Lodrick, as mi ri celebrity ma swi kota ku tshama na vanhu lava a mi kumeka na vona before mi va celebrity and relationship yi va njhani na vona? Di xipeni xivutiso lexi. Hi ripfumelo Lodrick, xivutiso xa n'we mi xipeni. A ni swi koti sweswi ni hlamulela mina hambileswi mi nga generalize laha mi ku ti-celebrity.
oh mi te celebrate mi vula mina ni ri one ni kombela ku xihlamula mina ni ri one mani swi koti ku ni nga ha tshama na vona sweswi va ku ni yi laha ncuveni ya tshama no malovisi hi mhaka ya ku byi topikani bya ku fana na vo strike xa magwala vo xidumbu xa mukhegula ko va xidumbu xa mukhegula yi ngopfu ne moni mi kombisa moni ku byi topikani loko wo va u endle rinsimu ivi xiya endleka u ri kola loko se rinsimu ri huma ve ri hi mhaka ku u twi swa siku leriya a kha ku vulavuriwa kumbe hi mhaka leswi nga endleka kwihi hi lera ri va believer ku tinsimu ti kuma ka voho vanhu so a ni vi comfortable ni nyenyetswana hi leswiya swa ku munhu a tshama kha ku hayi na hi la ta kambiwa hayi ku hi kamba ntwari ku ni phunteleni too much se swi endla ku ni nga ha tshama na vo vanhu lava a ni fanekele ni tshama na vo khale ku nga ri ngopfu hi mhaka ya vona ku ri hi mhaka ya vanhu lava vo va tshamaka na vona so ni twa swi ni turn off se mi a na ha tshami na vona relationship a yi kahle ku hlamula na lexiya xa vumbirhi ntlhari V-boy ntwa va ku mi vuyisela swichayachayani etingomeni hi swona na hi swona tiyisela Chauke ni twe line yin'wana ka Spotify ka track ya strike xa magwala yi ku a ku laveka na sonta mangejwani xi ku sonta u le jele hikokwalaho ka leyi nga huma ka album this line yi nga ri kona kahle laha ve ri madya khona xi ku yena xi ku sonto le jele sonto i vito ra munhu so leswiya a hi lo ri eda hi mhaka ku leti ta performance hinkwato loko mo titwa tinsimu leti performaka hi tona a ti fani na leti ta final so ha ti hunguta swin'wana hi tingetela i mhaka ya ku hi swi hleketi after ku hlamula xivutiso lexiya hi ku kongoma tiyisela Chauke a khensa swinene i xivutiso xa kahle lexiya xana i alcohol alcohol the composer SA xana loko mi titla ngoma mi titla before ku chaya no yimbelela or mi titla after naswona loko mi chaya beat mi va mi kha mi swi tiva ku mi ya yimbelela yini kumbe mi decide loko mi hetile na mi titwa njhani loko vanhu va va na swisolo eka leswi mi swi endlaku tanihi leswi mi nga celebrate hi yihi mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona ka mi nga hlangana na yona ka Giyani Land of Blood na le ka mina hi mina a xiza lexi blind hi ku vutisa hi mi tirhisa i network ya njhani ni ta mi chelela airtime hi the composer SA loko ri mi kona aka this live xana mi title ngoma before kumbe loko se mi hetile ku yimbelela na ni title after andrangi hi vito ene leswi ni endle nkele ngoka xidumbu xa mukhegulu vanhu va ku xidumbu xa mukhegulu i straight forward why YouTube vito leri i vito ra yona a ni ku rhanga ngoma ku kota ku ta vito a ku rangi vito phela ene na ku munhu loko a ku yi straight forward ku ri ku a nga swi hleketeleli ku hi vula xidumbu a ni ti ku va kha vula yini mastodisa mi ta ni khomela loko ni va ni hlometela so ni hlometela nkarhi ku a loko ni beni na naswona loko mi chaya beat mi va mi kha mi swi tiva ku mi lava ku yimbelela yini kumbe mi decide loko mi hetini ni va ni kha ni nga swi tivi ku ni lava ku yimbelela yini no chaya beat ntsena mara na kota ku swi twa ku leyi yi ta pfumela ku ni yimbelelisa leyi na kota ku swi twa leyi ni nge koti ku nghena leyi mara ni kha ni nga swi tivi ku ni lava ku vula yini mi titwa njhani loko vanhu va kha va sola eka swilo leswi mi swi endlaku tanihileswi mi nga celebrate problem ya vanhu he the composer a va swi tivi ku ni rhangi ni soliwa vo va nge se ni tiva hi vanhu va hala ka midavula ni za ni tolovela swi za swi fika lavo va ni tivaku ni kha ni soriwa matwisisa so ni dyondzini ku va u kha u soriwa a swi endli ku a swi stopi progress evuton'wini bya wena wa progress hambi ku ri na swivulavula that's why vanhu va ri ku ni tiveni namuntlha ku ri ku a ni kha ni vulavuriwa
hala kaya hi le ka G1 Soul Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla ni kombela ku mi hlayela timbirhi to hetelela ni ta kota ku ya mavhengeleni khongelani ngoveni why mi nga rhandzi ku tirha na vanhu van'wanyana ka tingoma ta n'wina except for your team lexiwani boti khongelani ntongo ku a swi hambananga na ku vutisa na ku vutisa munhu wa ku fana na Itumele Nkhune ku wa u nga rhandzi ku tlangela ti-team tin'wanyana handle ka Kaizer Chiefs i mhaka yo team ya yena ene leswiya swa minkarhi ya ku tala swa onhela because me a ni lavi ku endla tinsimu ta ku fana na ta van'wana se ni ta gena ni kha ni endla to fana na ta munhu loyi mi nge ni tirha na yena ni kombela ku vutisa ku why Baloyi mi nga n'wi faki ka ti-interview ta ka G1 Soul Makamu channel Baloyi hi mina na sweswi mi le ku n'wi voneni Baloyi n'wana mani ne Baloyi hi mina a ni faka ti-voice leti ya ta Baloyi ka Mafenya Brothers se Baloyi wa ko mi le ku n'wi voneni each and every time loko ni va live ka YouTube channel mi va mi ri ku n'wi voneni Baloyi hi le ka G1 Soul Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla inkomu Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. Eka mabindzu lawa yanga kona hi ku endlela monthly bookkeeping, tax returns, tax registration na annual CIPC returns. Ku kuma vukorhokeri bya hina tihlanganise na hina hi ku tirhisa email address ya simong07@gmail.com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 0729707053 kumbe u tirhisa nambara 06038488075. Simon G Trading, UGM Tax and Accountants. hi mina mapoyana wa xipikara ni ku mana mi le ku watcheni ka channel ya G1 Soul Makamu hi vuyisa sweswo emavhengeleni hi le ka G1 Soul Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo hi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla okay ni yisa mahlweni swivutiso leswi swi nga kona laha mi njhani i Gift Makubs ku va mi ri na nsati ivi ka tinghoma ta n'wina mi kombisa vubihi a swi mi nyiki probleme ka nsati na ni tlhele lava ni va vutisa se Gift ku va vula njhani se va ku ni vula va nyika xikombiso hi rinsimu lera ra award yo loloha va ku ni vula leswa swo fana swa award yo loloha mi kha mi chingela vavasati mi ri na nsati xivutiso lexi ni xi hlamulini ka episode liya ya ku sungula xa ku a ni nsati wa mi wa swi tiva ku a nga hanyisi swona se wa swi ta ku a ni vuli yena a ku na need ya ku a ndundhumalela swilo leswi a nga xoku a swi vuli yena so a swi nyiki problem mara na hamba swi nyika problem na byeleteliwa ni xihlangi mina tinyiko mixaka i challenge ku va mi teka ti-picture na vaseketeri mi kha mi smile ke i challenge because mina ni tshama ni kha ni teka na vanhu se smile xa mi xi hele ti-battery so a swa ha bohi ku ni xi humesa i challenge ka mina mhaka ku se ni va ni kha ni tirhisa ti-battery to fleta hi xava vanhu Richard Smith ka Mchipisi i yini xi nga mi hlohlotela ku va nqambi siku ro sungula ku swi tiva ku ri mina nyiko yo yimbelela a swi olova ku fika kwihi swi ta ku fika kwihi loko ma ha sungula nxoka la ku tsala ku a swi tika ku fika kwihi se u tsale a jahina ni tivi ku a chava ku siyiwa hi mani loko ma ha sungula masungulweni mi ze hi ku performa ti-version na lexi nga ni hlohlotela ku va nqambi hi lexi endlaku ku ri xiharhi xa nhova ni kombe ku mi kombisa hi nghala loko yi ri a zoo va yi pfalela ndzeni ka tisefo yi nge se tshama yi hlota yi nge se tshama yi hlongorisa xiharhi yi kulela ndzeni ka sefo va kha va yi fida hi nyama mara va nga yi pfuleli handle ti-instincts ta yona ta vula ku we u nghala we wa dya nyama ku pima loyi yo chuchiwa laya yi nga byeriwangi hi munhu yi ta swi tiva ku n'wi ma dyiwa n'wi i switwi leswi ya swe le ndzeni swi byelaka munhu hi swo swi endlaku ku mbyana ya xisati loko yi ya ba mati
yi nga yimi ku fana na ya n'wanuna a ku na la nga fika kwa yi byela ku we u ta tlutlama kunene I switwi swi program hi Xikwembu swi leswi ni vulavulaka hi swona la ku mi tshama mi performa ti-basheni a no ka ni nga swi tivi ku beshe yini mara no twa nga ku ni performini a ti-basheni and ni tlhela ni twa nga ku na ha performa na sweswi a ti-basheni hambileswi ti nga cinca vito va ku i tigigi from Mozambique why mi ba tingoma letinene a ti na ti-message ivi mi nga humesi a ti-music video loyiwani I Francisco de Bruin Utui a ni swi koti ku yi hlaya I xivutiso xa kahle ngopfu lexi xa ku huma Mozambique why mi ba tingoma letinene a ta ma-message mara mi nga khipi a ma-video ya kona leswiwani swi endliwa hi mhaka ya ku ni swi vurini ku loko rindzimi ri karhi tlanga a hi nge xidumbu xa mukhegula u imagine swin'wana swa we swa kahle ngopfu se loko ya vo music video ya ko u kuma ku mavunda ra ko itimoti se u loloha se laha hi la u ti tirhise mihleketo ya wena u ti endlela nkosi wa wena hi wexe Roman figure 2 music video dya ngomali ene a wu tala ku vuyerisa and then Oswell Mandava mi titwe njhani loko mi hluleka ku teka masagwadi o ku teka sagwadi leri a ri tikomba mi ri winile xana a swi tsekatsekisangi nyiko na ndhuma ya n'wina ke ni khensa risimu ra nguva ya vusiwana but Oswell a ni titwangi kahle a ni nga tsakangi ku hlamula lexa xo vutisa lexa xo sungula xivutiso lexa xa vumbirhi xa ku a swi tsekatsekisangi nyiko ya n'wina ke loko mi la ta twa tinsimu ta mina kahle mi tala ku titwa la ka YouTube channel ya Soli Makamu kumbe loko n'wini mi kha mi ti chayisa kumbe kha chayisiwa hi van'wanyani va hunda loko la ka G1 Soli Makamu channel voni pfalela channel leyiwani yi nga ha tirhi hikosi ni nga nyiko ya mi nga tsekatsekaka hi le ka G1 Soli Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela sweswi swa xiyimo xa le henhla Alfred Ndavi Alfred Ndambi Makuhani va ku 1 a ni ti ku hayi va tsali ku 1 ku ri ku va vutisa xivutiso xin'we swa mi endla leswiya swo mi ya xopeni hi xikongomelo xo ya xava ticondo ivi mi vona vanhu mi nyuma mi boheka ku teka braai phekeke leswi so I xivutiso xa kahle lexi swi endla vanhu lava va manyunyu lava va ku hi ku u dumini wa tiveka u la ta ku mi n'wi tekela henhla like wa nyuma u nyuma vuyena mastizisi mi a ku tixisa xin'wanyana la siku rin'wanyana ve mavona xi ku enhlamani ngopfu botsoli mi kha mi dya mukapu mhani nyuma ku wu dya leyi ni nga koho se ni ta wu dya a swi ni endlekeli ku hlamula xivutiso lexiya hi mhaka ku why ni fanele ni nyuma why me ni kole hi tiboncisi se ni nga nyuma ku teka mara ticonda ni dyi no a no twisa xikombiso ku I xikombiso laha mo nyika xikombiso mos mati a ni dyi ticondo minjhani I Jonas Pfumelani Mathebula a ku kasi why Charles Malwangu mi nga n'wi tekeli enhlokweni loko a fafada hi n'wina kumbe hi yona nghala yo limala na ko va ku loko ri thopo n'wanangu va topiki chongolanyana n'wananga a va ni vulavuli mara nyiko ya mina va nge nyiko nole chongolanyana n'wananga a ni hlamula va ni hlevaka a va vulavuli na mina vo vulavula hi mina swi kona ka vala lavantshwa se ni va ni ka ni believe ku u va kha nga vulavuli na mina u vulavula hi mina Charles Malwangu yoyoloye no ti byela ku a ni la ta va nyika attention because va kha va lava ku duma ne mara loko a nga ri sweswo a ni ta n'wi yela ka voni ya n'wi napa Black Maze Lee if mi tshama mi performela mahala
how many times did you perform for free? Na sweswi na performa mahala hi Black Maize. Swi ya hi ku yini hala ka tiko ra ka hina ku na swin'wana va swi endlaka swa vantshwa vo fill up Mdavula Stadium i swa tiko a hi swa munhu swi endliwa hi vantshwa va la tikweni na ya ni ya performa for free ni nikela ka tiko ra ka hina. Ku tele ngopfu ku hlamula xivutiso lexi xa ku how many times ni nga performela mahala. Ni kombela ku vheta ni xikanya na u vona nkarhi wu ni bini mara ni kombela ku vheta ni xikanya ni gegegege ni bha lebyi nga sala bya ha talangi. Capricorn leadership van'wani mi borha hi ku veke swilo leswi swikapani munhu u gcina nga ha swi voni ku vito ra n'we hi n'we mani. Mi titwisa ku yini lomu tixopeni kumbexana emadorobeni loko vanhu va mi languta a mi tivutisi ku ni loko a ni nga mbalangi kahle kumbe njhani so khale ni dumile boti Capricorn se ni swi toloveleni ku langutiwa ni hlamala loko ni nga langutiwi ku vo concentrate ku hi vanhu lava ni kha ni hindza na. Fly Bill Makamu hikokwalaho ka yini loko mi fika a tindhawini mi tshama nkarhi wutsongo hi leswi va ku hi twananise swona lava va ku va ni rhambini ku ntela ku performa ni hindza. Ku na valoyisi va nga nghena la studio marhandza hetisa nongonoko stetani swi nga antswa ni tsema risimu ra le Makamu u yo khendla kahle kumbexana u yo rhumiwa hi Xikwembu na Bilankulu Xikhongelo Clinton. Leswi ni kombela ku nga ni nga swi hlamuli ni tshikela vo Bra Clinton ku va ya hi ku va swi vonisa ku yini swin'wana na swin'wana sweswi va nga ta swi hleketa swi ta ku ya hi mina a ni nge va blame. Madumane veri loko mi ri tindhawini vanhu va mi tshunelela mi titwa njhani swi ya hi ku hi le ku hi Madumane. Wa vo loko no va ni ri shopeni munhu a ni tshinelela swi nyangatsa ku penga mara loko ni ri gigini u ni tshunelela swi tsakisa ngopfu. Hambi loko ni tshuneleleni swi endla nga ku u munhu wo antswa. Mi tshame mi performa after nqambi leyi nga duma swinene leyi loko ku performa yona ku sungula ku hasahasa if swi tshame swi mi humelela swi olova kumbe ku tika ku fika kwihi ku tlhela mi performa andhaka ka munhu loyi a nga ba shutdown Master Mabunda. But Master no ka ni nga twisisi ku shutdown mi vula yini mara loko va za va ku shutdown swi ri a ka ha performiwa se swi komba ku obvious a ku na ku ni ta tshama ni performa la ku nga boha shutdown yi va yi chayini mo se mara ku hlamula xivutiso xexo ni performi ngopfu andhaka vanhu vo duma me ni na fan base ya mi se i vanhu lava va ya ku ntlangwini va kha va ku ya vo Soul Makamu hambi no nghena nkarhi munhu kumbe nkarhi munhu va ni yimela hambi ku rhangi lavo duma va nghena va famba va sala va yimini va ku hina hi yimeli G1 ku hava munhu loyi ni nga tshama a performa wa Mutsonga wa artist a endla hasahasa yo pima ku ni nga ha koti ku performa ku ri ku ni performini andhaka tinqambi to duma. I G1 Soul Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo Stanco ni kombela ku yi vula ni nga yi hlayi ximalamulelo no it's fine won't ven xikanya ni ti hetisa xikan'we ni ta susa risimu ra ni makumba ni komba ku ni dyi nkarhi ngopfu producer Stanco Stan Hlungwani veri se loko u rhandzana na munhu mi hambana hi ta tshama hi kha hi n'wi twa a kha a bifiwa na mi ta tshama mi kha n'wi twa yi tlhe swi vula na nghoma yin'wanyana ya tinsimu leti nga ka HIV makense ti nga ka Soul Makamu ka xidumbu xa mukhegulu leri a va nge i xipfalo xa champagne ku mi nga tshuneli ka mini bimbilu yi va yi kha yi vula swa ku mi ta n'wi twa a nghomeni. And then xo hetelela lexi a ni te xi ta ka song breakdown xa Take Off the President G1 i vito ra yena a ni te xi ta ka song breakdown mara
nte mon vetane xihlamula kwala ku u xivutsini ene a ri 1 xa n'wari kengerele swi vula yini i xivutiso lexi a nga ni vutisa xona swi vula ku loko u pfuka munhu u ta ku tikisenga u ta ku sandha kwihi laha u nga heriki a khalwela ku ku riseta leswaku nga n'wi pfuka xa n'wari kengerele swi vula ku loko u pfuka munhu i ta dilana na wena ririmi ra sweswi xa n'wari kengerele loko munhu a ku xa n'wari kengerele u ri loko u ni pfuka ni ta dilana na wena hi le ka G1 Soul Makamu channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla eka madyambu ya siku ri ya namuntlha ni ri hayi ka a yi chayi khwala and then mi nga rivali ku ri ka nongonoko lowu nga ta landzela ku ta va ku ri episode 1 ya mintlhontlho leyi ni nga hlangana na yona tanihi celebrity episode 1 nda mi sungulela le ndhaku leyi pe mi ni dumi khalenyana hi ma 2006 loko ni ta kuma dinonyana din'wana hi Jim Jones hi mhaka ku va ni ri qambi se ni ta ni ya mi sungulela kwele ni mi bela kusukela kwele ndzhaku ni ta fika laha ni nga fika kona hi siku kumbe laha ni nga ta va ni fike ko hi siku leri ni nga ta hetelela hi rona. Technology ya wena sole yi one swilo vonane technology ya wena jojo yi one swilo vonane technology enwina yi one swilo vonane ekuranza shatika kushela munhu manaka riranzura tupo ina opoiri wa baba nemugangisi xihundeni seya na ukomba vanhu kushela loku n'wananga leyi ofositela hi wena mane nungu sendela meseji nungu komba a xihundeni a komba vanhu nungu sendela tinutsi nungu kamba a xihundleni a komba tiko mara van'wani va senda hi ku vona wa valava a va poyiriwe a va zondi inbox xiya hi ku imani a senda ku yona hi va tiva va ri wiki va lahla hi siku rin'we mara ka hina vatonga u nga za u vutisa ku ni bamisela yini ku ve u lahli ngopfu xifumi xi va yevula mahala mali va kombelaka hina va swisiwa ni hava mali yo mina no poyiriwa nhlayiso a ni tiveki mbela mina na poyiriwa n'wananga va heta nkarhi wo leha va ri xawareni ku tlula vukatini mcholo a wu hluphi n'wina mi tshika hina mi ya rhandza tipleya vavanuna hi tele hi nga na rirhandzu wo pfumala timovha va teki khale yo va lovorile valava u ringa rhungisa ku ve mi rhandza ni tolo yimela semende yi oma mina ku kombela tolo loko mi nga ha pakanyise mi tepisi mbucha xileyi kwini leswi swo tumbela hi kereke ximuriwa hi misava xi tumbela hi kereke vazalwani van'wani va bayiziseko va teka va yisa kaya swa bayizisa n'wananga loko swi ri sondzweni a ni swa rila no rila vazalwani va vanhu mi va endla
mali vavasati va dangerous hi swigevenga n'wananga vavasati va nghozi ngopfu hi anaconda n'wananga loko senda inbox va ya cheka profile loko va nga hlamuli hi muso a wu qualify n'wananga lamo biya matipu xavu na wona xikutsela xi nga mitiwa hi huko nakonyolola n'wanango ta swi tiva ku ri xi ta komba xomi mane loko kombela nambara va ku nyika bote va 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 ku lava va 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 ri redi na ku baka ka n'wina mi endla masangu hambi hi siku rero va nga baka ka n'wina mi ta endla masangu wa humbiwa n'wana ku hava ku va redi khale n'wanango ku hava ku va busy se wena wa ti onela wa endla swa tilachimi ya ka McDonald's we u busy na ku punta wa endla titiripi mi ya jika vo kuruka u ya bayisa n'wanango u tiyisini nhlayiso se loko u vuya kona va ku hlaya va mali u tiyisini n'wananga hi dyiwe ngopfu timoti hi nga rhandziwi n'wananga hi tisi ngopfu timoti va nga ri reti va mhana wena loko va ala masangu ni ku tala u swi tiva ku ri wena va ku lavi vana un'wanyani kumbe va tirhayisa va ta kuma wa kahle vavasata mi rhandzani loko u nge se n'wi kuma mi endla masangu kuza loko mi tshikana mi nge se nghena andlwini ya nga vaviseki mara andlaka sweswo yo a nga tshikiwi nyimpi loko wanuna ku rhandza swi twakala kahle andzhaka masangu a nga ku rhandza ngopfu andzhaka masangu a cinca mayindi hi xona xivangelo xo va mi pfuxa vusiku va mi yisa kaya mi matemendela ka yena se mabora va ku pfuka ni mi ya kaya se mi keci ti-feelings ene yena man'widina va ku pfuka ni mi ya kaya i ntumbuluku n'wanango a yi solfeki yeleyo a nga dyondzisiwi wanuna ku ri rhandzu i yini a nga byeriwi wanuna ku ri ni khomi njhani ku n'wi byela swi onha swilo ku n'wi cinca vuyena se u heta vutomi bya yena ku n'wi cinci vuyena mi ta tlhe mi ri lamu ku wu cincile mi n'wi cince vuyena ku ri ekta hi lavo se ti komba vumbari ku wa tala hi yena hambi byi sasekile u nga temendeli u nga tongeriwa mi hunguta mahungu loko mi ri swin'we mi ta boxa tingoma